Oke, kali ini gue bakal bahas tipe-tipe pengendara motor di jalan raya. Gue yakin lo pasti pernah nemuin salah satu dari banyak tipe yang gue sebutin. Gak banyak sih, tapi lumayan deh. Yang pertama yaitu pengendara yang fokus banget, yang sampai gak merhatiin orang sekitar atau malah nyuekin orang sekitar. Vespa? Mau kemana? Pulang. Dari mana? Kampung. Ada tugas nggak? Nanti aja SMS. Iya, aku. Nah, kan aja lo udah lihat. Yang kedua yang bikin gue kesel banget, itu yang suka balapan di jalan raya. Apalagi yang kayak gini. Nah, selanjutnya yang bikin gue juga ikutan jijik. Dia bawa motor 1 juta ekspresi, bro. Sampai ya Stop and make a name for yourself, or you better put the pen and paper, try me way out. If you talk, you better walk, you better back your shit up with more than good hoods while you're all under the gun. Stop. selanjutnya yang baru-baru ini, yang bikin pedes, yang ada dari macam-macam jenisnya, cabai-cabean. Satu motor 5 berempat, bro. Lo bayang nggak? Di mana ada cabai-cabean, di sana pasti ada terowongan. Itu semua tipe yang paling umum saat ini yang udah gue sebutin. Gue yakin lo pasti ada nemuinnya. Dan gue tahu perasaan lo, bro. Gue paham. Papa Pinguin, Papa Pinguin, Papa Pingu, Pingu, Pinguin, Papa Pinguin hat Sehnsucht nach der Ferne. Papa Pinguin, Papa Pinguin, Papa Pingu, Pingu, Pinguin, Papa Pinguin greift immer nach den Sternen. Denn das Eis ist glatt und hart, es hat immer schwer am zu stehen. Papa Pinguin wird gern mal was Neues sehen. Der Löwe dort fliegt einfach fort, Papa sieht es voller Neid. Er wird so gern ein richtig